Kei te hangaia e te kaunihera o te whanganui ātara tētahi ture hou hei aukati I te hunga inu Waipiro e puta mai nei I ngā pāpara kauta me warātau inu Waipiro, kei roto tonu I ō rātau ringaringa. Kei te tautoko ngā kai whakahaere umanga hoko Waipiro o Pōneke ki te ture hou a te kaunihera. Definitely for it, absolutely. I think it's quite hideous, people drinking on the streets. There's children on the streets, definitely against it. Ko te ngako o te ture hei tā te kaunihera, ka hāmenetia koe e te ture, me he mea ka puta koe ki wahope tō Waipiro, engari ka hore he raihana o taua wāhi. E hai ki tā te kai whakahaere o tēnei karapu a Gina Mills, waiho mā te ture hei whakatika. Well, if it keeps our streets safer, I'm fully in support of the council. Yeah, I think it's been an issue for a while, the underage drinking. Hei te marama e tū mai nei ka whare ki te tērei kaupapa ki te aurora te komiti matua o te kaunihera o Pōneke. Ki te whakaetia rātau ka whakahokia ki ngā hāpori mā rātau e ata titiro e wete rānei. Ki te whakae ngā hāpori ka whakahokia mai ki te kaunihera. Hei te marama o pipiri a rā hune e tū mai nei ka whakamanatia. On licence only permits alcohol to be served on the premises. So basically you cannot leave the premises with alcohol at all. Yes, we're generally 25 plus, right up to my age. And we run a healthy business that believes in practising good licensing, keeping within the licensing law. So, we don't have those issues usually. Ko te whanganui ātara te rohe tuatahi ki te hanga he ture pēnei. Joe Glenn, Te Karere.